Romochio, Palmota, Mayet, Valmana, Robia, Marieta, Necava Mugaka, o my Musiena Caveire, the Varan, Mukia, Kidin, and Abonia, the Ganaquania Bank. Mosani on there, Pole. No Mogaba. E para poter sargetica. Avanto, va Nyansancha. Ti mai lo sono portando per la compagnia. E come era canga, poi una carmata di oro, come anche adesso mi aveva con moro. Dammi gnocca. Avanti, vuole in capa ya. Una sigette. Kadi go Nyansancha di pure poco si un pat. Asei go tigandue. Era un goriane ya 5,000. Come te na karuri komi. Ai. Borero. Interesan. Na karuri komi. Era na tingora ka tro chimwa tomaka. Ngange sani yo abamuraba. Ekyo 5,000 momonga ero mumuro ya tabe kere roja makutaira ndene na Nairobi. Ase go etimu ya itoyo bagandi. Ayanku abori ngoko ahanka ayo gotigara. Mugaba nango gendara matangandi. Chuki omo emisio ekuruta jambiri nena ko endani. Na inje kumyokanda matangande matuno ndabona yo na chiro buchumbe. Oro na mwa onye mokori na chikura ga singo koliga 100%. Ingo bolio buchumbe. Inchuango chuki ndako alibaga akito kwa siasa ga ne kanisa ikora matanga. To basa kwa na nje tingwa na siasa. Bila wana mheshimiwa Kefa family yogoti abantu baito mwese bari maro chinse mbali mbali ase senjera mu yogo jagwakira yo mitoji kabeti kwa edi amalieta ne kwa Duke Nyarango igondo MCO Kitutu Central Ward yukabeti nigale kazi ni ane una yukabeti ararete ketu wete boyo to jete Nairobi kumushughulikira torango ikimaino rarire tukaenekia tukachukua consolidate family igonaga ni refu mheshimiwa mrefu jeti ndio MCO udaraja mbili igondo MCO Kitutu Central Ward whereby the town enusure nyaribali ni enusunde kababo Kitutu ase Kitutu Central Ward igo yandekawa okibeke yanga nigondo MCO udaraja mbili mtali boyo. Our former governor, I am happy that corona ranga spisio ligete tabia kabisa kumbe siasa ya yoko watu kwa vere kijana igora ngo tabanga ya ngo tokanga onyetani age limit ya vege tu ase constitution ya 2010 otenga chingru stiri tiro kutoka sala nyasai tuarabo moyo kidi yosuta keto kanitiko kora chinguru tito itingire kwa ne kakende kiagera ne una mrefu ateba ingitini ko genda nonde ga ikiagera usirete uswati mito abantu bari baito kurwa daga jambere mwamu sabuti goroka iga kimorokane goroka taimwe simoja ukwana goroka iga bari mwacha kwa niaba ya Yukabet kwa niaba ya Umbati family tena iga goroka iga. This is our people. Salute ndiamono abarandia jinsi ya mochions sabira Kenya kabisa ekiagera abantu baito ba Kenya ibaraba yamono batagete kogenda iguru bakuweri ngana biya sana ekumata karamu andike muranderia yanyi agwa njete ngumuta barabira mwanchira mwana banda baito monto monari ya western ugatabanga na Yesu anda batu banjira nete ngana Yesu bakumubwati kabisa batabanga Yesu o western oyo ndote banga ingate kabisa ingate mokore gitoki mukwe mogende yuru ande banja baito bakaraboyo abuna bakenya baito tusabire Kenya abantu aba batabanga na barandia batwelekeze biya onye mugo tuelekeze cyesinya sai tuelekeze biya lakini mu tuelekeza aikoenda kwa moyo
umura oria mo pastoria ero ingatira ku ngakiaga te ya bantu ngaingate mokwe era gatete kwa moyo aki kingo te branga ki to sabe mono tuba ngaini ke to korane riwo to manyangi ki to anderiwo ni kiakere ni ki to anderiwo ni kebekere bia mono mosike tiuki oria akoro kunga makenzi ako bataiga toragera ibiki ngurugia ko ereire bako bana bako tindaka kole moyo eitari kanisa so asitie ose catholic kanisa ikide nyinge karatitika asego omosike gaba no korete gasi ngiya kabisa omaete gaba no boire ko kohari baga tutara tangone runguri na toko soka runguri rabasa gusarita ina kwa teiga ko eri baga na do kanyasi nini agarasa agira ni runguri intuga bano kwa na bano tingo kwa mireria ga kora no mone no ne kwa le ande kwa dikere ta banda bange ukandikira kuna kunya direct ukandikira tereba lakini pia bagi nyumbani mbia mono mrefu mbia mono oyo minto goti familia yao abantu baiga Nyansancha banyari bali na babonchari kere yere boda ne amate ya ino yonsi abarai muregaiga abumwe karanste bono buna duke na bali bateneine buna mrefu na muregaiga pole naende pole nchiona chagaiga esomo chioyo onachagaiga kiaro mo oyo ndo sirete yukabet no mwana minto kuruseito bogetuto muswati omwabo Josephine konyobeire omo MCA na nche miake na abo governor for 10 years wa coronere gas for 10 years na antu wa kora siasa nere nare gotiga tinchaga aiga nonyese itonka omwana minto na sirete na kieko na sabali baganga na kore bwange saurie mbure na barua matanganyi gwete bagendere te baise okora yokimuranche monyabere na sabali bagankwane eliege na nche minyoke bono ngenda matangase itura kinare koba tinchaga kiagere kenyure keiga nonyekere iga kiarane boda na ekere nyari bari lakini amate ina banchari ya nona akinirete na soma itiri. This is a place I know very well. Muruf kwa menyeto bisiane otantigete gukora kende kwa kerio na korete gas lakini enda bantu siasa na babu na bogo cha kwarusigo na ndi kwaira nigwa tena abantu bakora gutikie lesson yake na bora nyango so kwa beto mwero lyake osebon lakini na ena bago cha bakoira nitobase kwa ndo bujumbe baro buto koira oira ne keruge ke igeke na bukoire kwa iguri mbia mono so oyo minto ogot all of one minto I can see you have a young family but this is our journey as human beings whether we like it or not. This is a journey that we must travel. All of you who are here will have to travel this journey one day. It's only that Yukabet was ahead of us, but probably because she was a good person, she was needed somewhere else. Let's just pray for the family. Let's also hope that she travels well wherever she has traveled to, and that she has traveled actually to heaven. Kwa sisi wa Kisii, sisi ni watu ambao ni watu tunafanya kazi. We are hard working people, ni watu wa kujitafutia. Na sisi tunataka kusema hata hii mambo ya siasa, hata kama mlisema niseme siasa kidogo, wacha nipige tu dakika moja. Mlisema hii mambo ya siasa tusiongee. Lakini mimi nilikuwa governor 10 years na si kushindwa na mtu.
Ni miaka yangu iliisha. Wakati yangu mnajua ni nini nilifanya. Na wale ambao mnasoma magazeti, wale ambao mnafuata hata social media, mnajua siasa yangu saa hii pahali naangalia. Na mimi si mjinga. Mimi nilisema nina support president wetu, President William Ruto, na msupport na agenda yake, na tunamuombea Mungu. Amemaliza tu miezi kama 7. Tunamuombea Mungu, tunataka atusaidie ili nchi yetu iendelee. Na hapa Kisii pia najua ataikumbuka. Alipokuja hapa alisema vitu mingi ambaye atafanya. Sisi kama wa Kisii na Kisii leaders tumekuja pamoja na tumesema tutakaa sana tuone kwamba agenda yake ya Kenya na Kisii, sisi tuko na yeye bega kwa bega. Abantu baminto weeriye pole naende pole naende pole naende pole. This was a young lady. In fact, when I look at her age, she's younger than some of my kids. Oyo minto pole gaji. For you young men who are surrounding your dad, pole and pole and pole. But remember that this is a journey that you'll also make one day. Ngokorera butigande rongoria ne 20,000. Nintige abamura bali bale korosio boina 5,000. Esibale ne kanisa nero ninyetigere 5,000. So I'll leave 30,000 here. Team monya bere mongeri bagangende. Saba MCA baminto, I wish you very well. And mwate bali baroro na baroba bakore ibintu kipara na rostindo icyose cyisire usare. Mbiya mono saba ko thank you. Wane tibia. Biya mono gava na se kwane